Uzisikhathi ke abantu abangifuna ukunyala ngaso uthi hey bo akumnandi nomphelo kodwa makwakho umuzi kuyabekezela. Ngoba mkhwenyana njengoba nginika isibusiso njengoyihlo ukuthi lalani nibabili nivuke nibathathu ila uzombona khona umngakho ukuthi umuntu onjani. Ngoba uzolabhinqithinifa kushiyana amafaso okunye kubheke ngcansi okunye kubheke phezulu esehluswa ingane simboshele yonke le ndawo bese angaganwa inuku lapha. Na uthi wazi ukuthi ngelinye ilanga mase kufika izikhathi ezinjalo yokusifica isipunu uthi uyangena weqa umgubasi kini usifica isipunu siweqa naso umgubasi bese ukhumbuka angangithi lento ikahle yinuku le hayi uboseqa mkhwenyana ziyafika izikhathi enjalo mawubona ukuthi kunjani sicoshe usigeze wena ngoba lo umnyakho unaphakathi yozongena ephilele umngane ukuthi mina enhle yamthanda umthokozisi na